Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we going. Hi everyone, samalo Tashi Delek ani yang ke jago pe chungso. Ani samalo thari ga ji nin thung dinang lo la ani nga khalor ya ne ngarang khandis le me che ani student visa gang la ani khandis le yume Canada la ani ngondi ji lande chungso. Samalo nin thung di jo chungwe ro yu. Okay, ani thangbo de la ani nga dila usra kyonzo kisi Canada da khoi ne do de na ani agency mangu du lai ra ani agency chik IDP ani lead scholar ani y axis lash do ani thidanyam do mangu du ra ani nga tinzo ko le shu shu hang me ani nga kha ha ko yu di gang lai ni dam la yu da mangu yu ra da lego khashil ta ke cha thira IDP mangudu ni lip scholar ke tu ni ta ni ta na inde rorish IDP ne lego mang cheo thesa rida reject ani os tu ya main ta di sir ta kunju ya ha kunju sir February ani kunju phailya da labta college yu re la ji ya 오늘 니로 지한 건조 페벌링 메도 언더로라 랑에 총샤라 이 립 스콜러 라타 치수 립 스콜러 네 링이 this manga dos tonsra ani lip scholar ge ta kunzu ya khali gali ha ko ruda o ta pheba dinju phala do ani college yu do la ja ani ngozo ta pheba ling me do hala na college la dina ani khoran zu le ke bin do she sa re nge ta na ya o ni che ani ta dina shi indi color agency shimba do ani nge ta du khare ya ga ji y axis to ji ping dura ani kisi kyanzo ta dara ani this shimju ro chida IDP lip scholar ani y axis zo khadi tamye thune ani ondi shimju ya ko chinde ani taro chi lai ra ani thangbo dila ani kyanzo IELTS kisi ta Canada lendu yuna IELTS di thangborang ta kyanzo tangore lai ra IELTS de la khanir academic tang ani general yure general di kyanzo kisi work permit ta and through lai na academic di kisi kyanzo lobjong chi lai na on this re ni tanga thari cover che di gangza ni lobjong through khande le me on di cover che ra ni thangbo kyanzo IELTS madang yene yura ani su course khan tamai me ani course tamdu gangla ani kran zu dingye ne lobchong khan chi me ondi da dewa yu gyoji tamna ya po yur la ra ani ti da nyam do ondi la pawe ani college ke tara ani college ti nanglo la ani IELTS ke ja course ti la IELTS ke ja khaju ko do ondi college khorang ji website na ta yure ondi kran zu tar chi la ra ani minimum kran zu aim che di this high aim china ya po ya high aim chira ani kran zu ta dila po da dile ya gali si re ani de da do le si ra ya ni minimum de da 6 re sha ni yang kare jema visa officer di ya as gajata ni visa ra mara te mati di khola pa yorta ani undi gi kisi kran zu IELTS ke ji gajat this chik tho ya pule na ani kran zu ta lamba ta ya pu dure samido undi chik taro chis college study tara ani withdrawal policy ani refund policy jira on din su ta pick hejimburisha ani kran zu ne ni on din su ta ni ya po decide church la ra ni kashi college kashi indi da withdrawal ngozu daily chani ngozu college yu china ra khunzu gi college ne o ke ma lwa gi jinam ru ticket ta ani visa khara visa reject ra gyo da andi ro yara khai ne chama di proof long bu sara college ki ani ni refund ji yara only a percentage yara college la pa da mandar sha chama chikpa ro mash ani dinju gi ju kashi kya ondin de do ni ondin su ya po chin da shimju shiro chi ani onzu Canada na lo la ni student ga ji WhatsApp group chi yore ani student group di zo kya ga ne ani ya lingi koran zu la ani
doubt da dinzu sama sangai chidu ani group di sugyo rlaira ani group di pe pendo du ani anzu college tamgyo jora ani won di da ani di college ne khare ngi ne mi jogyo an khunzu le thiwa do na an kyo anzu thiwa thie yore ani di nanglo la ini ya khasang res khasang na lamsang na do di hundi na mainly doubt clear chai res kyo anzu ji doubt kha yune tara visa da indi college course khare ne kanga ni doubt de sangira samgidu andi dangem do delle chane ani andu thiwa do na ani sangru res an kisi kyo anzu jende na ani dela le chagyo yora student le chagyo le dewa chine digore ani kyo anzu ji number di share chi won di number di whatsapp group di na luro chi dala ne digore undu stre laira ta susu college che ani master che na ani ija khandi ro ko dulana transcript mark sheets sop statement of purpose later ani lor letter of recommendation susu gaji college ne ani gege ni gaji letter of recommendation do shina ni sum gaji na yapore ani tamunzu college la apply che di agency dinzu gi ropa chibota ta ani mundi ropa chini ani munzu la college ki kisi accept chiye na kisi kyo zo college ne admission rana ani letter of acceptance college ne rahi re mundi ra chan jela ani munzu khajela na visa apply chair visa apply di okay visa apply chela chedang ne Canadian dollar gadang up to do shin sa study permit ched munzu visa machine ge la ani medical exam chure ani hundi ki college madam ni ne khare exam de medical exam de tang ne di horya medical exam de susu khajung ge la tang ne ni ya sam phebo mang chyo tb test the positive to thungu sarya only ani kisi kyan zo me sa wena ani or test kone chiwena kha chiwene ani only kyenzo khara ni ne ta dudura visa apply machine ne zo ircc account khachire only agency ge ro pachire ani kha khang gorla na sop di package burisha okay dingela pal lejure ondia yang college ne kor ondia yang agency gi ro chire ani sop di khandirta sop di main thongo do ya nga ya kinsu changma la yora ni sop di muju course di khain da me che ani thangbo de lo susu ji da background routine di or educational academic background thi dos chikthira ni course di kind da me da susu course khata me only course di kind da me ani college di kind da me kyan zo khalor college khora ji website na lo ne ta ne ni college khora ji this konsu indi ro chira ngo de ne rank diga si ani Canada na lo ne ani ngo college di yapu yu di la yapu yu do ndro chama on di zo website ne check chi read chi ani on din chama do thina dore ani Canada khai ni tami me yura kyenzo gyaga le lo chun chi jora khai ni Canada tami me on din sama yumjin tu sop na lo la ani on din sama this chi khalo ningjimo che ani this chi khalo value ge do thina bore ani susu ji family che financial background on di dungure ani khaila na kyenzo bigela living expense to the chabu indi ani living expense che to song din zo chama tisare la ni khunjule district dile rujia onen ro sore kyoran zo kisi gyun song ge ni lola income de digas yo la ni tine dore onen zo chama ani financial knowledge ani future plan kyoran zo chema mi gyu do khandi yume ta main dikharla na ngai Canada do chenga churang gya le ni nga di chinde ye do ya on di last la da future plan nang lo la tik thina ya pu thong su ya ani
the main only Canada do chang a tsurang ya lo le yin la ni yora undi gyumzen di yora district shukchambu do shtung do SOP nang lo la ya shimbachi kharla na GIC di kharla na living expense current de la lini to son tanga yo ya fisha undi susurang ji bank ne dana ya pudu la ra susurang ji bank ne Canada ji bank kunzu chikko chini undi nang bugor ondila tingsan Canadian dollar ni tongla ni shugore ni ma ina ting ni ma ta lo ro nga ha mera ni ma tongi din su Canadian dollar tiji kresha thanda tingi chare lai ani ondi ani susuranga ji bank ne ani pha ondi eta agency ge lai ro flywire do shrisha most probably thama mangcho do yara ani किसी कॉलेज फीस इनेरे GIC इनेरे किसी क्रांसु की एजेंसी के पार्टी ना उन्हें माचिरो चिलाएरा जमा विड्रॉवल दखाई छियो ने अनि कहीं चुंसी वाला उन्हें सबसे छियो शे अनि सुसुरांग जी बैंक ने ते ये लाने अनि क्रांसु एजेंसी ला के शे अनि मारा रंग बैंक लो दोनी के खरा mara rang ji account ne pha tanga is ani undi khandes chure ani email do ina ani tangda ani college ke ji bank detail ina ani undi tangda ani undi zu kangla ni district chung che lai the main undi jure ani visa apply chi ra ani konju ge biometric date re biometric ti chi ro re biometric chi chani ani kunzugi decision la go ya ta visa kunzugi decision na kunzugi decision so chai ani kiran jo passport da IC khai ne odi ya submit che le ani submit che chani ani kisi kiran jo jela this jela ani IRCC on khaji account ni check china ani kunzugi khara dinang lo le thigi sar ta kiran kenar do chore la ni ra ondi ji re ani ondi result cha che ani Zurangera ore the main di kha la na I see ya sami che chani ni chu rash to undi khashila dawa jik le la undi de kor ki du ani undi chini khunsu gangzam process di yora ni dawa thu ne chini logic nge la yora apply chi ko chu undi china ni ya ko du re sami do kisi kran zu visa reject ra yuna college di mayu che differ lana khandir lana mozu ta may intake la apply chi na ta mozu reject ra ani September yamina next year Jan yamina May ondus chini differ che yore ondi khara agency di zo ro chi ra anzo ondi re anzo ta design de rishta agency khadi la kyu do de ro ta la shin samar ra ni ya ta tadara rang so ani agency apojik ta ma ke chomburisha an chamalo all the best lai an chamalo yin du di do chwe ra yu ke sing yin du do chwe na like comment share comment chiro na ngi channel ta ngi sabay na subscribe che tham ma jiro na an de nyam do ani motion ba khashish la ni ni thiwa khashish thi ani wondi tarachi ela desle ani agency khadi nyamdo jaw chini le imbe ITP re leave scholar re ITP re ola so tuchina na tin sirin desle ani kira agency khadi nyambo jaw chini le imbe ITP leave scholar or something else oh leave scholar tuchina tuchina desle ani kira de la agency khadi gyune jaw chini le imbe ITP or leave scholar nga ITP gini le Hola, so tuchina. Within interest le. Ani kiran de la ani agency khadi gyune lembe ITP leave scholar ani shimba. ITP gini le La so tuchina. Chanzo interest le. Kiran de la agency khari through jawchini lembe ITP yana leave scholarship ani shimba khare. Leave scholarship. Tuchina. किस तरह से अनि किरण देला एजेंसी खरीद रहे जो शिनी ले इंदा लिव स्कॉलर तुझे ना take care
stay safe ကျမရင်သူလာကြအောင် bye bye The nation, no, no. I don't care where the motor stops. Cause when I want